Shalom. Pai manekat alaki anbi usif Yesus in kanan. Tahu kita pensona hetnen an usteno nanete kanal YouTube YKB GKI at onen. Amo usteno abit neno tunan haile mansian aklatikai natuin lasinane hem tutiko amfekai beif matanef hembiu alekanan kuasat mesokan. Amin. Bai manekat alaki nuane no inakan anbi usif Yesus anmu kuasat abeut 1 Korintus bo esamnim ela bo nim talante ela bonibam hit ay malakit yustake ela bonimam hit mesturunekaf new isneno lean fekit kuasat abeut natuin Yesus neno anan hit usi bai manekat alaki lasimaten nasop alekanan sa leka lasimaten nem insolen batikit nok alekanan sa lean bipah pinan nako hit fe ay hit mone hit ume hit tele hit muit mabiananten leka hitmat hitmonik namsop mes anfani lasi am kakat sulak nino an saksi manaton anbi usif Yesus hitmonik lei kan hiufa anbi opumaten fun anbi kana Yesus ale amates of anfenan fan usif Yesus nisnan lasimaten intuan leka inan fenan fan nako opumaten mafefa nei Paulus antui anbiin sulat niotoslani abit kuan Korintus nakan boesamnim ela bonimamnim nakamnak hoila simaten hokuasa tabeut esmeka hoila simaten holaso esmekai nanete usif Yesus abal-balat an fekit kuasat het beu lasimaten semanak nino antun takukit henati hitamep an bilasilei tutif beif mamatane nako amo isneno he an fekit neklumit matenap alekot het taklile malinat nenotunan neupah pinan oleh mafefane Paulus na tonkit nek mintau netuin kuasat lenem nako nenotunan anisnan kuasat maten lean hakamu ikit bai manekat alaki an knino tabui an fekit tenap masalit alekot henati tafnekan abal-balat manekan piut-piut kiustake abal-balat iniman he an tupukit leko at bimalinat ay at bisusat manukat. Amin. Nekam niken hem like subscribe mambati nuani niuhi ambiansin at onen amois neno haimnen milali hoaan lenaton kai kalau usif Yesus anbeu alekanan kuasat mesokan anfekai beif matane usi henati haimsa nabi ambeu alekanan kuasat lenem henamoe kai nikilasi amleut. Amin.